Dobar dan, zovem se Jeff Buxton. Živim sa porodicom u Baru na primorju Crne Gore već 3 godine. Kad kažem azbuka, pomislim naravno na srpski jezik i na predivan grad Novi Sad, ali ne samo to, nego i na izdržljiv utjecaj srpskog naroda i kulture na svijet i na mene kao pečat. Posebno onaj duh koji prebiva u Vojvodini, gdje sam počeo da učim srpski pred 25 godina. Nijedna zemlja mi nije obogatila život kao što su Srbija i Crna Gora. Duboko im sam zadužen za njihove kulturne doprinose koje su mi povjerili u srce i dušu. Mislim također na osoblje azbukama, posebno na svoju profesorku, Dejana. Bila je stroga, što mi je bilo veoma potrebno, ali bila je i nežna i prijatna. Uz učenje smo se družili i osjećao sam se kao da sam deo nečega veće od sebe. Nisam ja to uopšte očekivao. Ona je vjerovala u mene kada sam se sumnjao u sebe. Uz njenu pomoć pripremio sam se za C1 ispit i položio sam. Hvala puno, Dejana, ti si vrh. Posle C1 ispita nastavio sam da uživam u srpskom jeziku, čitajući knjige, slušajući muziku, gledajući filmove, čak i volim ovih dana da čitam Sveto pismo na srpskom. Evo, jedan od mojih omiljenih stihova iz knjiga Otkrivenje na kraju Novog Zaveta. 7. glava, 9. stih. Posle toga pogledah, a ono silno mnoštvo koje niko nije mogao da prebroji iz svakog naroda, plemena, narodnosti i jezika. Stajalo je pred prestolom. Kad dolazi taj dan u raju i čujem srpski, sada sam siguran da ću ga razumjeti. Srećan vam jubilej 22 godine.